Hello, a very good evening. I am Khurumjari. I am Impact News, the 360-degree analysis of news and events. Manung-Gi, I am Punakutaram Maruina, Kanglup Anigi Rangsi, Sahi Muga, Tared Puzzle Alaba, Adumba, 19 months complete Suzalak Lava, Dumba Irang Amoka Oidi of Zixe. Aduna, Lady Birang Si, Manipur Praza Miamna, Hawalakumatam, the Irang Siam Kai and Masi, Sanguk Nabagi, Madam Lady, Masi, Atumadam Lotion, any Havigi, Sarkar, Madi, Center, the Tadabatamani, Adubu, Manipur government as well as central government, Lady Irang Sigi solution, Purakbagi Mahota, Henadum Irang Si no Nogi, has extend out, Masikang Manigi, Marak the Hana Sunavamadi, me Faba, me abduction Toba, even Cookie Muising na Maitay, Nubising Faraba Matunda, Rep to Wagi from Bulere. Aduna, Lady Birang Sigi Manung Sidam political changes, political fight, Manung the labor, Makoyueba, issues Karino, have the Prazamiam, the Kangan the Viva from me, even BJP Katanatana, out of the labor, National People's Party, Congress Ki Manunda, Congress the Yorambana, atop the Changba, Duga, NPPD, Congress the Changman Chingba, High River, Koi political party, Mam, Murks, the Charanga Wogiwa from Lady. Aduna, Hazik, wherever film Sida, Manipur. Prazana, Lady ruling MLA, Maruina, BJP, Minister Amadi MLA Singda, Pelaktaba, Makoi the Makatana, Taza Batamakaba, Machina Maramuerga, Manipurgi, MLA Sing Amadi Minister singing Mayumda, Tomjal Matunda, Manipurgi, Lady Minister Singi, Mayum Amadi Makoi Tongan, property man, Tagan Bayu from the Chingbazi, Hanak Maraxi, am Twina Toku from Zoo, Hanak Urabani, Aduga Luribadi. Lady BJP MLA Minister Singi Manunda, Makoigi Oiba, Paudum Nava, Madi Makoi Manunda Yanada Wafum Si, Labak Mia Mamang, the Tolak Wafum social media, as well as Wiki from pouches in the Tolak Pussy and the Ngarang so Masibak Wiki Minister Moediba, Yunam Kamchani Magedi, Pongo from like CNN News. Aduna, BJP Manunda Hazik, wherever film si, Labak Praza Mayamna, BJP Matakta, Hazik Toreba, Irang Sina Maramuega, BJP Manunda Madi, BJP Makoi Masenga, Drama or Haibu from the Chingbo lady, Aduga, Equiqui Drangin with Kerni Mamanga, BJP ruling MLA, the Yauba MLA Karamadi resigned already, Haibu of Bawa, Labak Miam Mamang the Fondo from Matunda, Madugi Makata, we give from Lactri as Bawa. Aduna Maruina ngasi akhoi na thamjariba topic si BJP Manung-Gi Wathok aduna topic se hek thangna lengsin biraba si oda Dhanabir Laishram ni social scientist oda Dhanabir very good evening taramuk chage adu oda Rinku Khumukcham editor the Imphal Times oda Rinku good evening appreciating you joining aduga last but not least Dr.Kiran Yendrembam social activist oda Kiran ru taramuk chage so han bisaruk jai oda Dhanabir thangna leibire oda Dhanabir maruina akhoi ni yem ga absi handak akhoi gi Irang Simanung BJP Amuk Sumba, Makoi Minister Masabuk Tulaga, Manipur CMC, Matik Zadre, Pampire Bada, Pam Kolaga, Lagi Matotade, resigned to them, Highway of the Singba, Masia National News CNN, the Marugi, personal interview, the Fundoki of Lay. I don't know, BJP Manung Hazik, Kolevak Miamandu, who live say Irang soft the weave from the Yaudaba, the Wodabu, Makoi Manung-Gi Marakta, Manipur Chief Minister, Amadi to one minister portfolios in Sinduk Nabu from Uncle Society was the Uba. Otherwise, you come in young beer. Prem Akwena now I meet a Magaduka political sociology num low the Junkanamgi my textbooks, the mana politics and the politics in politics versus politics in my chapter. I'm a part of the I can give politics the Paredo politics city Ganta de Punsit and the one day in the now particularly BJP government the politics to talk to politics says Magi power to catch the power Sakipana Bohonabani do power do Kedonabano Miam Nuainaba Yaifanaba Sinabani. The politics ke socially, economically, politically, security pidana justice maintain to uduna politics ne na high was in the chumena. The politics says the cry no the trick oiler me. Mazi that is the tricks. Kadak having got trick tea. English time matter on the day. Matter on the day go tricks say Kadak haven't throw. Politics have the Kadak from Kadak Yamatik Saba. Mazi socially, politically, economically norms sang Kangba. Aduga Mana Livang Apumatamda, individual Masagi Tamniangba, Aduga Prazagi and the Masibu, politics going Kali Hayaba. Adu Akwigis the job Chanabon. And then, oh, say now I am Kangi Vidu, Nasi the Sigi politics, Silay and Kalem. Oda Sida Ozik Hangwiri Wapam Duda,
magi lepak ama ngak pada parliamentary form government di ruling party oirol adegi di opposition party oiro moi leaders ama adum leini adu ruling party dugi oina di moi se pull up ni they swim together they sing together na pull up iroi minani pull up luminani havdi that means amaga corporation coordination pinaraga yam phajana tana tignaraga khoi yam democratic oba mongda decentralized tawraga leba ngakpagi mongsi parliamentary form government uye bako ado akhoi state ki sida magi party manungda tholaiba potsi masi akhoi conflict kaudi masi friction kauiga administration da smaina chayet na ba amaga mungna ba jidi friction kaui sigumba friction je akhoi da khara sang uba jigi ahan factor ji number 1 ai khara democratic oidabra haibam khalleba democratic oidaba di decentralized tawdaba aidi lei basingsi loinabak tana tignaraga magi concern minister jing kai myam ji tawraga atai MLA lehoriba myam jing sisu mai group tana khonaraga thawai ngang tawgi pochi kaya udaba haitarene ado department apaiba adegi di ministry apaiba singdu angta sum taslaga moi masen thawai ngang photo tawbusida ngasagi punna sogolaiba kangbu singdugi warunabagi mami tabusidi yam ngallingaidagi taba uye na ithamjageba ado masan tamne karingumba kanda adumaina phibam charaktradi aidi moi masen khaktagi yengjinnaba moi masen khaktagi mai warunaba soengam du yengnaba kanda policy karamba phaba formulate tawni policy ji implement tawuda yam phajana chatlibra chatrabra masina akhoi prajada kanaba piribra pidabra gaisi kaya yengba ngamdaba prem adui mahuta ma kari soi aina kari haibi adagidi soiraga khuba khunaba masi not only akhoi my council minister gi wana tabada officer jam taweba adi soiriba potu men khatnaraga soidanaba honaba kharena afaba pota lakadaba gi posi lagadi aduneba khoina afaba haisiko okay aduga oda Dhanabir maram tang thajage maroina khoina uriba jik khoina yengiba fibam se ajik BJP ki manung da bhawba hajik se makoi masem amaga moti na da wafum leire even BJP ge NPP ge yanarakre hajik se Manipur ge hajik leiba BJP da NPP le ngak na sot pa yaroi adum wafum amada makoi ge mari leina chapmi na ba yaroi haibi wafum bok leire habadare aduna hajik lengak pairiba amadi hajik lengak ki atop leiba political party sing bhawba makoi masem makok chungsinaraga tinaba yadabagi mami du ure adoi badarga de hajik peace initiation ki process se mato garam lakada ge haibi wafum si sai wai si wahang sawom kaksu thoya hajik se aduna adum lan se mai na dum masi continuation am kakta dum legado ribra haiba wafum ni kari mot pibe adu su yamna hangya ba hangam ni ko prem haibidi keno da aina khoino ji atai normal time do di moi masen gi marakta du to bada to ji kya khoisu khut jana de kya zu ngang na deba maram di sometimes magi parliamentary democracy de dum to nei dina dumaina ko adu bu handa kisida tha taraga mapan suraga miyam jina kam theng war kansida awabaji khitang bawa ko na bagi kai gumbam tek to de bida ko hen sum voluminous or sau thorok gi posi lak kan di prajaju saure prajana sauba de prajana waroba madugi large scale reaction ji urakanda moisu realize to ba haitare moi yam kana haiba ngamda dana lerambado as sidi hemananga da khoi su masi haiba phare leader ke dori ga haiba ngamakpa adagi noi myam council minister le myam je ke dori ga na haiba ngamakpa adugu magi potu ne ba handak immerse to reise ko auda mu masanta amni football sana bada game change ainam leidana aina hana my first half to the sanam matam da iji mong ita ta dradi se half time matam da sangraga coach tuna main ta na magi game change na hana lerami ba change to do adi forward change boy gera mo gera on to on jin ama torga game change tor kan gon chan bu yawi dana adumaina yenga kan da laiba Manipur gi am critical oba matam nina masmaina khoi game change darkar oirakpra haibagi manungda game change haradi leadership oigera manung da leiba mayam ji change to darkar oire adai policy program change to darkar oire adai moina diplomatically relationship leiba mayam jingsi wayu tai sab ko loi change ma tor kadoi neba adugum badu torga leiba ji miyam yam ware irang ji phagadra ga in khalaga
खनबगी पोतु ममी ताबदुनेबा अदुदा प्रेमाइन लोइसलपदा हाइनिंग फास्ट राउंड की सी मैम जिंग तब कांदा दिल्ली की कनोसे इंडियन गवर्नमेंट की सेम रूलिंग पार्टी लेबनिना फनब तबददी मोई प्रॉब्लम दी हम लेतब जाने अदु नतबदा रूलिंग पार्टी मसेनिना अखोई कराय तारे यूनियन गवर्नमेंट लेबसिंग सिनसु मिशन खाई नाइबगुम्बा को मोइना पाम मीना हे सुम वेंदर लेहनिंगबगुम्बा पाम द मीदुना हे थवा सादबु मथिक सारसु को अदुगुम्बगी पोट अमसु लेबसि मसी हंदे किसिदा याम चावना उई अदो प्राइम मिनिस्टर का होम मिनिस्टर का अनिसु प्राइम मिनिस्टर ngasi बाबा अखोई इरांग सि मतंग दा नॉट ए सिंगल रेस्पॉन्स तौदबा आइदि खर ngang बसकपुदुना अमनि दना को अदुना तन अखोई मियामना पाम मोंगदा प्राइम मिनिस्टर की रेस्पॉन्स पामगा दु फंगदबगा सिसु असोमदसु अमा तौसिनुदा गाय खनबा आई कई दरकार लेगे खनबा मानबसु लेदना अदुना लाइव पोसिदि अता इम्पु नते फिवम जाम लुराबनिना होंगतोक होंजिन तौरगा मागी ngасai गेम चेंज दो अदु तौरगा शांति पुरपंगमगद्रा लेरि पोसि मियामगे अवाबसि खर कोनमगद्रा हैना खनबगी पोतुदा ममी तादन रिएक्ट तौबो एरमने खले दमाय थमजगे ओके यामना मरुइ बहुमनि अदुना हजिक अखोइगी लेरिबे इरांगसि चही अमगा था तरे था तरामपन फाजलबा फावदा हजिक मणिपुर की ओइबे इशूसिदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अकनबर वही नत्रगा लेरिबे इरांगसि लोइसनबगी दमकता वही हजिक फावदा प्रजा मयाम पेनबगी थमगी वफम लेते हेन दम हेन खोरांग खोइसाउना हनबा मदि खोइगी मणिपुर की प्रजासिन हेन थाजदबगी मरमदुनि अदु नुपी नेकेट पेरेड तब मसामक थोलग कंडेम तब वफम ले हंदक अखोई अंगांग अहुम यावना नुपी तरुक अदुसु कुकी की म्यूजिक रैप तौरग हालब मतुंग फावबा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना ngasi फावबा वारोल अमद थमदबगी अदुगी यामना नुआइतबगी वफम दुसु लेरिबने ओजारिंको मरुइना अखोइना हंदकी बीजेपी की मनुंगा उरीबसे नहाजे डेट 18 इंडिया लेंगा की मखोई की बीजेपी गवर्नमेंट की मखोई की मीटिंग अमख कौगिबने मैसैदा कोई सीएम की सेक्रेटरी जियोफ्री निंगथौजमना ऑलरेडी हाना लेरिबा मणिपुर की एमएलए मयामदा हाना मखोई नोटिफिकेशन अम थोबनी मीटिंग जे सुंग सोई सोइदना यावदबा यारोय हाइबा चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन अम खक्ता अदबो मणिपुर की एमएलए मापन से विदाउट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन यावदबा वाफम लेगरे अदुना मनुंग सिदा मखोई मसेम मोतिनदबगी अमदि मखोई मसेम की मरक खनबदुमा अमदि यानदबगी ममीदुमा याम चाउन लेबाक मयाम द उहले अदुना हजि फावबा मखोई मदक सो कॉस्ट नोटिस का थागिबगी वाफम फावबा उद्री अदुना दाइ मथिक दुरी कमाइनी यंगबी डेमोक्रेसी दा कोई रूलिंग पार्टी दा लेरगसु असेंबली दा कोई बिल हम पास तब मतमदा लेरिबा बीजेपी की एमएलए सिंह नत्रगा मागे अलायंस सिंह दा कोइना व्हिप जारी बकाइना जारी ने व्हिप जारी बसीगी मायोक्ता मकोइना लाक्तबा नत्रगना मोगी अगेंस्ट बिल दुगी अगेंस्ट हाइदी पार्टी दुगी मागे आइडियोलॉजी दुगी अगेंस्ट च तारगदी मार्क्सी अखोगी मोइदगी किक आउट तौबगी अदुदगी मोइदगी तांथोखिबगी पोट फाउक्ता अदुमाइना अदुम लेने हाइबतारे हाइदी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की वरी निको अदुगा करमाइना अखोगी चीफ मिनिस्टर अमना असेंबली मनुंग नत्तब मतमदा कमाइन तौदना ऑल पार्टी मीटिंग तौबदा अदुदैदा लाक्तब मीसिंग सो कोस नोटिस से कमाइन थादोइनो काइसु अखोई अदुम चममनबा अमखकने हाइतारे अदि अदागी लेवल दुदा याब्रा यादब्रा नत्रगा मधु पार्टी लेवल दा बीजेपी की पार्टी लेवल दा तौरिब्रा करी बीजेपी पार्टी लेवल दगी करी हाई स्टेट की बीजेपी पार्टी में लेजरीदना मणिपुर स्टेट बीजेपी मणिपुर प्रदेश बीजेपी है नम लेरीदना सिगी अकनब इंस्ट्रक्शन अमना मधुगी मीटिंग दो कौगिब्रा हाइदी बीजेपी की एमएलए सिंह लोई यावगदबनी का हाइबगी कौगिब्रा अदुगा मोगी पार्टी दुगी ओइना मनुंगी ओइबा मोगी डिसिप्लिनरी एक्शन गुमगी अदुगुंबा अम लेरगदी खंगद्रे अदुबु लेरिबा गवर्नमेंट सिगी चीफ मिनिस्टर अमना मागी रूलिंग चमिनरेबसिंग इंडिविजुअल लेवल दा हाइबताई मसी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी ददी हुजिकी डेट 18 की मीटिंग से मसी पर्सनल लेवल दबो हाइबा दुम आइदी अदुमाइना याब्राइने खले करिगुम खर खन्नसी लेबाकी मैम लाकपियो हाबनी अदुगा चनिंग बना चटपा चनिंग दम चप्पा दो इट्स अप टू मखोगी प्रिविलेज नि हाइजरिबा एमएलए सिंग सिगी मखोगी जु प्रिविलेज लेरमगनी मदाइदा सो कोस नोटिस थाबा थादबा मदुगी इंपैक्ट तो आई कैसु लेगनी हाइबा थाजदे अदुना अदाइदा ओइकरे अदुगा हुजिकी लेरिसिदा बीजेपी की हुजिकी ngasi की टॉपिक से बीजेपी की Manung-Gi Wathok हाइबने आबा अतोप अतोप मरन मयाम अमदि लेरम बयाई अखोई जून मे 3 अखोई 2023 दगी हौखिबि इरांग से अतोप अतोप मरम मयाम अमदि अखोई खंगे लोइन खंगनरे ओपी प्लांटेशन की ड्रग की इलीगल इमिग्रेशन की मयाम अमा अदुगी पोट मयाम अमन लगले खंगरे
adu nattaba ama lay se mayam sungu de BJP gi Manung-Gi crisis tagi sigi pot se chawthorok pani se si so khoina khanggadam ne Okay. kai gino da koi Manipur natro koi Manipur da laiba MLA tara natro makoi da lari se MLA tara duna revolt torok pa natro MLA tara sigi manung da BJP gi MLA taret yawri bane Yes. adu gi BJP gi MLA taret siga lehoriba BJP gi MLA mayam ruling sida lay siga ani sigi am chawa differences amala madugi differences to karigumba cause amada orambe issue amada orambe natraga minister pibagi issue orambe natraga na leadership akogi karigumba khudong chawa phangdre haiba issue orambe du natraga na moyi oiba mathangi election gi akogi strategy sembagi adugumba issue orambe oiningba issue oisinu BJP gi MLA ngaktani BJP gi MLA singdugi mathakta akogi leiriba makhoi manungda leirisida moyeni gi yam chawa conflict ama thokpadagi irang je hena kangkat khibani habidumadi akoi masimasu akoi kaudaba phayena adumaina khanjai habtare Okay. aduga hujiki leiriba sida akoi hana akoi gi side lehoriba BJP gi MLA singgi marakta madugi conflict ki wafam do moyi khenaba leibadu wafam do kaukthokra kanda hojik leiriba BJP gi MLA singgi yam chawba ai BJP gi MLA raga khaka khaidok jaroi ko kaino Manipur ji hujibo apunba saktam da leiri akoi huji thugai bagi phum da thambai wani machet tahan bagi ethnic division gi mong am khak external force am khak na koi je thugai raga thambai wani Manipur gi saktam di huji su kaidri kahen bagi matik sunate international law gi matung ina yengba matam da Manipur gi phum kaiba yabasu leite kahen bagi moi matik su leite huji bhokta id kaide na logjara kanda hainingi wafam di BJP gi MLA amana BJP gi MLA amana akhoi jiribam da hat khiba nupi taruk to revenge da hat khibani haibagi magi keno da yaur ibane adugi mamang da hat khro matung da akhoi gi moi gi militant tara si matam da mana akhoi gi militant tara si condolence da ibane ba ko BJP gi MLA amana madugi BJP gi MLA dugi mathakta Manipur gi leiriba state BJP unit na kari karamba explanation clone to call to gre kari karamba magi mathakta action long na bagi damakta akhoi gi explain tong na bagi damakta kari to gre habu su khoi yengba phayeba BJP gi ruling MLA habasida Manipur leirisi nahan gi du da yawrise moina thador ba chi gi matungina akhoi gi MLA tarama thoi di absent oire ka hai tarama thoi absent oiba ko aduga MLA taret amana medical ground da suti loba Okay. aduga lairiba MLA kun ga taret amana present tawgi mong da haiba where are the remaining 7 MLAs 7 MLAs to be the pandeva adugadi moina lairiba pochida moigi BJP haiba pochi lakta gadi it is inclusive for Manipuri oigadam neba adu moi mapanda moigi mayokna bada lairena moi da su explanation why not they send explanation call to the 7 BJP MLA Yes. ko adu assembly yaw da hokta adu ko wi ari poni assembly wa hum to sigi poche de yam kan issue he lakta ragadi kai gi damakta lehori ba laktri MLA sing khata da hai dori bono laiba te MLA sing du su hai roi du maram che kai lege ba adu regadi BJP gi manung da khoi gi masen makai ta ba gi poche adai da gi hogre adum lae mathang lakpa sida khoi gi haina daina issue ma create toro nang yekna ba ma semu nang yekna ba ma imagine ko aduga sagat lo yekna ba ma aduga people sida threat lady se nangi huziki yekna ba duni haina namada thamakanda you rule the people haibagi adugi formula ama chana kyana thaina akogi keno magi keno da phongdo amba pot khara lei adugi hinsab tu da chatlaga leirabra imaginary yekna ba ma thamaga adugi moi sumda political huziki ozana haibi politics tu tawbirabra chatharaga leirabra haibasigi yam chawna akhoida maswaida chingnaba ama leiba aduga hujiki leiriba state BJP na hujiki leiriba moigi MLA singsi kar moiga BJP state BJP ani siga moiga kayam phaunari national gi level leiriba moigi head office tu kayam phaunari moigi marakta integrity kayam leiri aise mesi questionable lemba because MLA taraga mathoi sen oi kiba do madu saurgo oibagi macha kaino amu chu oiba maramdi maduda minister ama yauriba duna mana CNN gi news 18 da phongdok khiba adumba kaino da mana harise law and order gi review tawda karigi MLA dakarno cinema haise yam chumba ponam khangneba law and order gi review tawda concerned home minister adagi home department da leiriba mayam du loina na pulap na tawgadabani maside sida kaidobugi khoi kaidobu yom do no ka haise masi hangning mai oiba magi bumak aina chumme habedu makti haijabai wana te ko magi idea do adaida adum kaino oiba yamna khogi chanaba tawriba pochida laiba pochiga chanaba aduga nathaiba manba core issue haina core issue what are the core issue at present ba haurakpagi core issue di amorombe
core issue haibadi hujuji leriba issue akogi internally displaced people singi leriba issue se still faded away moina ne sigumba game yam se sanaraga mo issue sing je namjela sum tamna muthan gi bagi pot wadari ko adwai wai du dana hajiki oiriba akogi politically moi manungda leriba problem jena maram oiraga ngasai gi akogi leriba MLA minister sing punjal laga makogi khana gadaba mifam bham gadaba aduma mayam se hajik makogi manungda charang ba mani makogi chayet ba khar leibina hajik MLA ngasai gi tarama thoi absent oigi bagi wafam du masu leire aduna makoina absent oina leiba daraga di hajik manipur praja mayam se adum makoi chayraga leiga khoi irang su lotion bagi fibam dugi adugi wafam khoksu lak ba haiba swai matek sida aduna leire oireiba point di hajik CM na kawa meeting makhoi laktaba natraga lakboi wafam loin tokraga manipur gi core issue hajik leiba khoi internally displaced person irang lotion ba siri mato gam na kamai to lotion ga gi makhoi masem manung je charang na leiga di adu ne aina hujita hayri se ngasai gi moina sumaina politics ki fight tawring da war for leadership ki adagi chair munabagi natragana moigi kano sigi mapanda amadi thogla idana kari gumba khara politically adura moine he kautho se MLA BJP gi MLA tare che moigi MLA sungat na tarabdum na atop lam magi MLA oi hibu maina moina sumaina assume tawrga leibasi su kaisi sigi achoba factor amane ko aduga masida sida manipur gi sida moina sigi politics se tawrga internally displaced people gi leiriba tha tarani pan sida laurga laiba kholao makhoi gi mayum hanjanga hanjar hujikti makhoi se hainaraktana ko kaw thokpagi film da amani na thaidokhiba male tamna faded away se tamna mami sham gi base sigi pochi hujik silakpa mai oyi hujik pu kanana karamba platform da akhoi gi internally displaced people sing dagi relief camp da matam leliba mari mata gi yum da tangjaraga leiriba adugumba mayum makai lejadraba thugai bigraba flatten to bigraba aduguma chuchampur gi more gi adugumba gi mi sing sigi maram da karamba platform da hujik akhoi khannaba hauge hujik khannaba lairambado hujik khanari brava hujik ti kaukthona bun mai na tawre mi sing se aduga makoina amarom da miyamgi asauba sina tawrakanda akhoi BJP gi MLA hobe Congress ki su MLA yauri ko thugai bada akhoi luching bada taina ba se akhoi mausani June 19 da akhoi kanada taina ki akhoi lengak pairiba lengak pagi warep lobhom oiriba assembly se mai thagrim ni ne akhoi gi asauba se ngamaktragadi adai da akhoi tawgribane ba adu handakti tawde phai mayam se hostile loibagi violence yaudabagi pose chang yam hande adubo mioi khradi asau gi pankhai do lan hidana akhoi bu ngakpidriba noi nathok tawdrib se kari gi noina thogla kan thoglai bane ba ayamana adudai da yum kai loi thugai haibsu leiti karagumba minister MLA khradi thogla aga wari sanaraga ai si tawri haina tawrakanda adugi violence to nemdaba ngambagi panganju leihidaba nate lehogdaba mi khragi adum adai da khara thokibado yam nuaite hostile dudi yam nuaite aduga violence tokpusu yam nuaite aduga loina ngasi ngarang bhokta mi nifu ma thoi phare kaina thugai ba yaw kaina harak pase sisu sometimes I feel that ko khoi gi hujik leiriba khoi gi aseng ba khoi gi core issue se sigi divert tawna ba diversion gi technique ama sijina rabra akhoi si tasing na khaidong na rabra haiba sisu aine toina hangjari ba thamoi da su toina hangjai aine miyam da su mu ngasi di hangningi si kai gi nobda manipur gi leiri sibu to khaina tahan ba si tasing na government na yarabra kai gi na government na leiriba BJP government na moi gi BJP MLA sing du moi si to khaiba MLA ama oina lauri si kari gi no मोगी मथक्ता शो कोस नोटिस अमता पीद्री से मणिपुर बीजेपी से करी मोइना लौरिबा पॉलिटिकल पार्टी हारि से करिनो स्टेट सी थुगाइबगी मंग कांदा स्माइन तोरदी कायरने न खनबोरगदी दैट इज परफेक्टली रॉन्ग को मदु लालवनी मरमदी इंटरनेशनल लॉ गी मतुंगिना अखोइना मर्जर एग्रीमेंट कमाइना अखोइ चंगी काहाइबसे अखोइ खंगदवनेबा अदगी अखोइ आइना तोइना हाजबा ICJ गी मागी लैरिबा सेक्शन सिंग द को चार्टर 2 क्लोज 4 द लैरिबा पोचे सिदै सिदा यावरकांदा करी UTI पुसिति जस्ट जुरी गी मतिंग न को अखोइ पोचिदि थुगाइबा सुंगा यादना लैरबा पोनम खकसे मसाना मनुंगदगी अखोइना थुगाइरगा थमबरा अखोइना हाइबदि अखोइगी लुचिंगबा सिंगना कइगिनो द मोइना मोइगी BJP गी लैरिबा तरेट से ngasi मोइना आउटसाइड द मोइगी मपान द लैगिबा माइना उयेबा उरगा दमाइना दि उहल्लगा मोगी मथक्ता ngasi bokta case amatta moina wam pawngangde adagi comment phawok tawdeba kainogi se mana hujik haigriba mana hujiki Paulilian hawkip aisina tawriba kaino singduda karamba Manipuri MLA chief minister singna except civil society na budi am tawre ko minister natra chief minister na sidai react kari tawdiye ba yam jamoham ni jani ko maroina sai court ki constituency ki MLA Paulilian hawkip na hujik nupi
ahum amadi angang ahum hat khibasi rep tawraga kuki singna maitai singi mathakta laman khumani haiba adumba yamna khoigi leibak macha ta daba adumba wafam thamakpu matamda manipur gi lairiba laingak na natraga logi miyengda logi khudhangda hajik phawa makhoi gi mathakta kari action am da lawdaba haibasi yam laibak thibani aduna hojik oiribe phibam sida laingak laina mathau tawraktaba amadi bjp government na irang si thamoi sengna loisinba pamdrabra haiba wafam su yam chawang am kakti oire aduna ai zakiran laksake zakiran hojik akhoi gi laiba akhoi gi laingak si change taw mathau tabra haiba wahang si hanadagi hangaga lakpani aduna hojik political solution porakna bagi damakta akhoi gi laingak ki leader si change taw mathau tabagi adugi stage tu yaurabra kari mot bibi ai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯕ꯭ꯔꯟ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯎꯔꯝꯒꯨꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯥꯃꯣꯗꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯥꯔꯛꯏꯕ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯨꯝꯐꯨꯗ 10 ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯆꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯐꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯔ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯕꯨꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯣꯏꯅ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯀꯥꯜꯂ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯔꯤꯡꯀꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯈꯣꯏ 9 ꯑꯃ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯀꯣ out of that 7 ani amadi cabinet pairibne aikoi di tasengna haragadi mapanda di dum langnaba aikoi se ko mapanda dum kuki ga maitai ga langnaba but manung da still they are going together adum lai praja singi di yadaba adu but ngarang na hangi nuai da thok tai koina protest adagi koina any form of agitation kesu kai de ko amarom da pam da balenga ki matak ngang ba kot but कोई यूं कई थुगाई ना मान चांग मांगे तो पुदुम दी कोई नुआई तब खर लेको स्वाई मरक तो दा प्रोटेस्ट की माइगे जी लान न चलन गदो पोतंग साइगी मी फारे काइन हरे अदai मतेक तो एनी कोई पॉलिटिकल वारफेयर ओइन उबरा नत्रगा अदai दु कोई प्रजा सिंह की सेंटिमेंट शोक होर कोदगे मिनिस्टर एमएलए सिंह द युम थुगाइबा मदि कोई की मांगन दान बगी थुगाइबा मांगन बाइ जी प्रेम सावरगा दे कोई मिनिस्टर खरगी मखोई की मपोत मचै यामना नते मांगक लुट तोगी पोतो अदुने कोइ नुआई थुगाइबा खोलब दो सपोर्ट तव वानता मदु थुगारक ताबने मई चाक ताबने ममांग दे कोइ जुन 18 गिदा कमाइ तोगी कोइ इंटीग्रिटी सो काय दोरे सोक तोरेन तोबै मतंग दे कोइ की एनएसएन आंगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मतंग कई तोगी गेबा मदुगी पोतो समान मदुयन साथीबा थोलकने कोन हाइल थोलइनेबको थोलकपुदि मनुंगदा अतोप मूवमेंट दुबु डाइवर्ट तौनबा ngसाइगी कोइ मरु मिकुना हागे दमाइना मानबा पोट खरसु दुम यावेबा स्वाइदा अखोइना हौजि अखोइगी ओइबा पोता अखोइना सिगे सिंदोक्सिन तवै वाफम सिदि मोइ पॉलिटिकल माइलेज का लौनबा मोइ मसेन हुनबा मनुंगदा थोइबा क्राइसिस मनुंगी वाथोक ngasi खनाइ पोजे लाइबदा अदुम अखोइना हान सिंगजमै एसिगी कैनो दे कैबिनेट सुपाइबा ताउ खेमसाना हारि दुदि मसाना लोयन दर ngap ngamdri ma pham thadok kedoge स्वाइसदा मोइना दमाइन हाइनर पोदि मतम नते हाइनिंग मोइना हाइनिंग मोइना दु हाइनर को पोत ओइबा तारगदि मापान मीडिया दा only propaganda da praja sing da ikoi gi nga ki oiba diversion pin of honab mahut da mak ti kari tawri ne ko nong hangjala di kari ma di manung dri cabinet natro MLA mo di elected mo di assembly manung dri chamana ba right electro amana ozari ko akoi ozakiran gi point se da kidang hapding ba natra ga yeting mole ga zum yeti ba ya ya da pija ge ko nate ikoi na hajaina ga masi ga su kai de khana bane da ikoi na haining ina MLA सिंधुदी मागी प्रजा सिंगना थागर खिरु मैम दुदी मागी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दुगी नत्रगा मागी कम्युनिटी अमख की पोट नति हाइजेनिंग ने आइन हाइजेनिंग ने को पुलप मणिपुर एज ए होल उबंगम मथौ तायब माना तो उदु लाले हरगदी मरुमदगी लाइथोगा ngसाइगी मीटिंग को मतंग ngसाइ पिगिबा मसिंग दु कुंतरे लाई तरे ना मेडिकल ग्राउंड लोगी 11 समाने एब्सेंट ओय सिगी मयाम तौनोय मुहुत्ता लेवाक्सी मई होगे चाए हौजि मुथक पंगमदना कन्फ्लिक्ट सी मैनेज तो बंगमद्रे सेंगना हरगदी को अरे अदुदि मैनेजमेंट दा कन्फ्लिक्ट सी याम सांगदी रोंग मैनेजमेंट और कन्फ्लिक्ट टू सेटल तो बंगमद्रे अदुगी पोतु कमाइ सेटल तौजिगे हाइबसे अखोइ प्रजा अखोइगे दि अखोइना पिरिबा प्रेशर पिरिबा वॉइस तो इबसदि अखोइदि मखोइना तौबियु ता पाम पोतुने प्रजा सिंगना प्रोटेस्ट तौइबा मयाम इरांग थोइ मयाम होजि अखोइना ngasi और माने स्टेटमेंट दा कुलदीप सिंह नम पिहो ngasa आइपे जंगम बकांदो हौजि खुलाई लेसिंग अहुंगी मथक दा फारे मफम मफम के थुंगदन प्लान तरोगा सिक्योरिटी रिव्यू तरोगा सुमाइना अखोइ तखलगा फाना होनरी सी तौरी हाइबा पोट अदगी अखोइना सिदैसदा अखोइगी करि हाइतारे होजि पोक तो मोइना पीबा रिपोर्ट 258 deaths including militant death and mana pieba sidi helam ngane khali ko ai mot ko then CRPF ki koi nan jiri gi thokdok tu gi pot thokpa matam da uji kuki na CRPF ki mathak tham ba athing ba do kuki ga CRPF ko yana ba de handok khre na kuki ka ngun thok chelai mi je bonak sid ko
सिगी पोट मैम सिंगसे अखोई ngasai BJP मनungi wathok tugi khudong chabam lor kanda अखोई de haina अखोई political dissension hai tare ko sigi pota basigi chapchana ngasai gi program prati kano मैम chiliba मैम do goes against the public or what target public ki potu di अखोई na kasu thingba ngamoy sigi potu oiba target di अखोई na changing of leadership pambagi matang je swaida laine badum loi lakane basidi ko but adu अखोई na hongeng maram di kaim da अखोई gi natural right sing manung dai tare right to life right to property adagi right to liberty sigi mayam de su mangjal agadi akhoi gi noi gi do mahut chilakanda madu gi conflict manage tong ngam dragadi adu tawbe akhoi ta seng na haigana example na down bi khoi sum example yeng ko charu jaba sabok ta sangom pi aduga ta sengna chak chamin naribo wakhal bangal kwari sakti le haiba aduga mioi marak ta sunu ko rule toriba elected kangu singna akhoi praja singi hojik kari tawbira ge aje praja singna manung da hangbang ngam leibo question amo eba prem swaida sigi marak sadi ngasai BJP gi office na magi institution duna adugumba mission sing dugi mathakta na tragana katukaran toriba sing du mathakta kari kari lokhat pai pot leigrage ham ta hojik che diversion nama khak pu je kaino da biren selo atane hoji haise mogi manung de su praja sing som doina then huziki magi policy natraga program mayam mana paikhalakpudu against the public birengi potu oire na mayam lawr sebako then mana public ki yengagani na toromba pota ngasai gi koina war on drug adagi illegal immigrants and crosses mayam forest ki reserve protect takthokpa adagi som the free movement regime na example mai mata pir tawno honaba sing mayam sing dusu leitab na te ko then adu ta ga atopa against the lady ba law liba adum kang khada law lag lai kang ka thang dong lai ba MLA minister mayam sing du ngasi sindok si haibadar marum dagi sim in madar phong na lepaga dum phong adum magi adum manung da mogi table da khana raganda makoi kind of majority to oiragadi leader of the house to my ngasai poto nang oibadu yararo ko sintu ena governor dum approach to ko yadro poto di adugi manung du da ngasai gi yamna eta mana suknam chachanda kari tawduna ngamdana a leigado na wadai matam di adu tagadi koina ngasai gi MLA singi right to same ni hoi tagadi koina hauji koina 11 gi incident du da paulilan haukip na psychot ke ngasai haibi badu naina madu revenge ni kan thoka hairak pa poto da ngasi kemta tawduna lei vibe se swai de koi rule of law अखोगी लई लेती है हाइबदो लेदी हाइगद्रा बस्वाइद अरु तागदी मा इलेक्टेड ने जे मा कावरगदी मा सि करिने हाइगदगे बजि पाउनलान जे अरगी मखोइना नहान अदुगी मतुंग द CRPF न तवई मतंग दुदा अखोगी तसेंग हारगदी जिरी सेंस द मखोगी द मोय तरा दुनगा जॉइन स्टेटमेंट ग थोलकपा मयाम मखोइना वेदा चुम्बर लान अखोइना खंग थोलकपा मयाम मा सिगे मयाम जुदा अखोइना एवरी अखोगी procedure natraga rule of law natraga ikoi kai hada system haib tare adudi barbell natraga madugu return oina demand mayam prajana government na pibu mayam the government na ngasi form 100% di fulfill tolbdi aidi ngamdren khali maram di parliamentary form of government da magi laigadaba satnagadaba chana kanglon mayam singdo makhoi adugumba government pai ba aduga so called ngasai gi legislators sing lawmakers sing duna aham abda num lo thugar pa horagadi nang rule of law adagi procedure natraga mayam kan ba yadi ado kana na decide to हाइब पोतने अदो दागदी मनुंगी मोगी वाथोक से खसतंग लोइसन अब होनर पुमतम दा हाइब तारे को आइखोइ ngसाइगी प्रजा सिंग ngasi पामिबा पीस पामिबा ngसाइगी मरुम गुयाम फजब हाइगिमनी होजिबो स्टिल आइ वाखलददी मणिपुर की सक्तम अकाय काइबा क्राइम त लेते मनुंगदा थुगाइना होनबा मानबा खरा ngसाइगी हिडन डायरेक्टर्स करा यम मरुइ होने जकिरन अदुना मरुइना हजिक ओइरे फिल्म से हजिक इरांग से करी मरम की दमकता लोशनद्रिबनो इरांग से लोशनबो दमकता मैतई अमरी कुकी की अनी मरकता लोशनगदबा सेंट्रल गवर्नमेंट ना मिचंग मिगाई नायबगी अदुगी वफमला नत्रगना बीजेपी लैंगाकना थौसिल हैदबदगी इरांग से लोशनबा ngमद्रिबरा नत्रगना कुकी की लालहौ नत्रगा कुकी की कम्युनिटी से इंडिया गवर्नमेंट का अनक मरी लैबा अदुम मैतई जाति फुरुप से लोइनमक नमधनबगी अदुगी लाला हाइबो वफम सेने